Ia komeki sapa baraka. Kan pa nasaba asi di si dia ngengem. Lawalengi format baraka mapamulay niwi pamulay matu amala 24 jaya walengi. Ia ku ia de tu lemalay makunrutongangi. Ia kom waniwi usahakangi kodepe tas sampajat tahajud aja lalu nade tawitir. Ia kodeta sampajat tahajud aja lalu nade tawitir. Apa ia tahu mat tahajud rata-rata mawitiri mana moto? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadirin wal hadirat ikhwanu fillah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah angkaki napasita rupa po Allah taala rilalanna iya onroma barakat. Mudah-mudahan asirun tuket rilalanna iya onrongewe dalam kesempatan yang sangat mulia napak baraka ipo Allah taala atutungal linota makoto paropayamang kampung mabicarogi kaya nasaba iya kotoma bicara baraka sitonganna hakikinna adalah isi. Jadi tidak melihat lahiriah. Nareko angka bola mak baraka matanna tawe moroi. Nareko angka kampung mak baraka matannang ia tuisak na kampung. Kendaraan mak baraka matannang mulai. Jadi ia kotoma bicara baraka berarti hakikatna tu tasidi agaga. Tania eganna. Makanya sakomega ina baraka. Tapi namo cek de ni koma baraka mo istilahna tania kuantitas na tapi kualitas. Ia umuru ia komakadai tawe umuru mak baraka berarti dena metta tuo tapi makanja ibadana kualitasnya makir. Jadi dena bicara metana tapi bagaimana kualitasnya. Na ya okko ilalanna atutungal linota narek kotonelo mak bicara baraka hampir semua ibadah angkai nafsurona pung Allah Ta'ala si bawa nabita itu nilainya selalu berlipat ganda. Tulimega nilainya tuh. Maka dari pung Allah Ta'ala man ja'a bil hasanati falahu asru amsaliha. Ia kopigau kici di deceng nawala ipu Allah Ta'ala itu cik dia mencaji 10. Bahkan angka ibadah masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kama salihabbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi angka ama-amala ipigau cik dini pada kotomat tenang aseh si batu mi ase itanang nenrek mancaji sito yerosito emak buah matake gangka 70 bahkan 100 bijinna padahal si dimi itanang. Nah ina tu namanya Pak Galuh biasa mak dareke. Nah sadena mega hidupah. Padahal si pante mina pano na talukaru na dupah. Nak dareke nah sadena mega padahal si pante mina pano. Iya kene talukaru tapano na si pante minta dupa napa kiwa di mak dareke.
Iya ko si pante tapano tadupai 10 karung ngajalalo tak dareke maka da cede mi dupa pak cede mi tapano. Jadi sebenarnya nareko tomak bicara kualitas ibadah yang paling pokok. Berkaitan dengan kualitas ibadah. Emak dupa-dupang. Angka oko sampajange, angka oko pasidakae, angka oko sikiri angka to oko puasa. Jadi angka tu puasa pak, siesomi ma puasa, liwat tandrena nilainya. Macawe inakan nanyaro, nanti pada 9 Zulhijjah. Ia kau po ite oko Arafah. Puasa ki yaro asona. Disebut puasa 9 Zulhijjah. Maga palana yaro 2 tahun dosa nasusu. Jadi 2 tahun dosa ta nasusu ko Allah Ta'ala nareko tajama yaro puasa aserae Zulhijjah. Tapi angka to oko 10 na Zulhijjah. Angka to arwana. Ada juga 8 Zulhijjah. Yero 8 Zulhijjah sitongan disebut hari tarwihah karena pengulutan Nabi Ibrahim ipanipi untuk makarobangi anaknya ragu-ragu mopi sehingga di 9 Zulhijjah kembali bermimpi dan 10 baru dia tunaikan. Ya tuh naruh dasarnya atau makaroba sitongan. Tapi ia tuh perintah karoba Nabi Adam mopa anak mopa Nabi Adam naik perintah kami makaroba. Itu Kabil si bawah Habil. Cuma demi nak gere bende tidak memotong lembu. Agak pale nalami yaro domba napa natila ko tangana lapangannya. Nataroy okoro. Kabil si bawah Habil. Napa nakanay patir. Mana mate. Itulah yang diterima kurbannya. Itu dasarnya poloko anaknya Nabi Adam. Nanti Nabi Ibrahim karena perintah disuruh gere anaknya. Tapi digantikan dengan binatang. Magai nasabak itesnya kupong Allah Ta'ala. Keimanannya. Jadi ya komeki mak baraka atau ngata termasuk ibadah yang paling bagus itu dilakukan berkurban. Makaroba. Apa makadai de jarak tu ibadah pak malasi terima pahalana ya ko sampajakan masih ditunggu tapi ya karobai maka dai nabita de panamiti letuk tanah darana ya tolok kolok ya karobangi letuk memang ya palana ko Allah Ta'ala. Makanya komelo imang gere karoba tawe usahakan hadereki milaudong narek komelo ni nagere ku imang saping. Biasanya imang gere ini, imang biasa gere. Jaramu patau gere ikarobana. Jarang di dena mereka agak. Ajak kama mitauki kada salah-salah kamai. Pak iya tu kotoma gere karoba, iya ro olok-olok melo iya karobang. Ipangolowatan menghadap ke sebelah barat. Kemudian kanannya di atas. Ipondriawai kirin. Iya kotomak gere. Makanya iya ko sapi tu. Iya ko tenangin napasak na ni gere. Iya ko bembe tu dena lepan napasak na. Masuk mutama langsung aku ya ko sapi ko tame lepat tu cinampa napa masuk ya ko tenangi nama kanja tu igere ko sapi iya ko masuk ina pasakna napa igere dena sampa tama de tu nak bau daging namo tu bembe mangkotoro. Jadi tatajangin masuna napasana napatagere supaya dia nak bau. Tomak gere bembe. Cuma ia tu tomak gere, ia tu lalangan rena si bawa 2 pas sepi na kiri kanan mesti petu ya tu. Tapi angka tu okoro sampin na buku allona
Pulok kue buku ada itu dari apa istilahnya itu yang langsung ke otaknya. Tapi engkau kau tuh menipi dua malepam itu aja tapat tu ya. Nasaba ya ko pattu ya ro ya konanre tahu ya natu nama dari jamba-jamba teh konanre daginna. Makanya dilarang diputus itu. Maria semu itu monro. Okumito na lonat bukunna yase. Jadi hati-hati tuh Pak Gere aja nak kada matarang pangkuna na patar hilo ko cakkunna yase. Wah itu bahaya. Nah, paham ya? Jadi ini penting saya sampaikan. Nah sama kadangkala makoro pemakgere ki deni yanir. Jadi itu tidak boleh diputus. Jadi okoi miro lengan rena si bapak sepi na dua tuh kiri kanan. Nah itu yang harus diputus suratnya itu. Kemudian ia ku pangulutai mantasyabi na bismillah napa masalawa napa masahana. Napa teru tu bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Napa nabaca tu bacaan Pak Gere bismillahi Allahu akbar. Iya ko sesa maka bami bismillahi Allahu akbar. Ya bami re baca to Pak Gere. Jadi iya ko dega gatau Gere rani idi bana Gere. Ndak. Nah, cuma makanya ko imangin nasabak majetah bisa nih maka dapat lagi ko karoba. Jadi kemudian ia ko tahu makaroba Pak. Nih kamu kaje tahu makaroba ko. Mega. Tasiaga sapi biasa ko. Lebih 30. Oh iya. Jadi ia ko tahu makaroba wadit tusidi bembe satu keluarga. Itu boleh. Paham ya? Cik di bembe, si di keluarga. Tapi cik di miasat tama. Peko carana, baraknya ya. Maka daya bembe ewak karobangi untuk aleku, istri dan anak-anakku. Itu bisa. Paham ya? Jadi untuk aleku, istri dan anak-anakku nasaba iro nabita maka dai haza min Muhammad wa ali Muhammad. Jadi pemakarobai tapi dia nawat di makada misalnya tepu Muhammad Yusuf yanu dia cocok iro ini tamai asatta kita mendapatkan sunnah ainiyah. Ia robene tak sibawa anak tetap mendapatkan sunnah kifayah namanya. Paham ya? Jadi ya kau makarobaki asat tak natapatama tapaccio ni bene tak sibawa anak tak. Kau ya miro mampu. Tapi ia kau saping kan 7 nama. Itu asam. Itu standar minimal. Ia nak pite asang wat di mo papacio tahu. Paham ya? Napacio ibenena si bawa anaknya. Jadi maka dia karobaku untuk aleku istri dan anak-anakku. Makanya kasih dia sapi wat di 50 tahu cuma pitu mi asam. Dia wat di lebih. Aja na takada. Ia tahu ngayak makaroba, tahu pema baineku aja tapat cobawan nih. Agak ko mati. Dia nadapi tahu pema. Makaroba na dia na tuh. Makanya diikutkan kecuali ini standar minimal. Di atasnya boleh suami masuk, istri masuk, anak-anak kita tetap dimasukkan namanya. Jadi misal nasi di samping, abeneta, aleta, anak tatapatama, kamu pabarak na dua, wad di tapacio tahu. Jadi wad di makoro, tapi standar minimalnya. Palicek de,
Ia naritu si dia asang adalah denas susuarane. Satu. Mestinya ada japinya. Satu. Jadi wedding ipacio keluarga. Weddito si di sapi si di tahu. Weddito si di tahu 10 sapi. Weddi si di tahu 50 sapi. Makanya Nabi Ibrahim pura makaroba si sabu bembe si ratu unta. Jadi ia ridi pada angka sapinya megai sapita aja nanapi itu tahu tama seni. Mega tu pada angka sapi na bagi pitu topan. Aja na tamas sengi. Na sama iya rokaroba de gaga standar maksimalna, standar minimalni. Jadi kami na cek de kami na mabicu karoba si di sapi pitu tahu. Ya naro kami na madodong. Tapahan ni. Ya se na yaro tamas isi di sapi, ya sena yaro 2 sapi tagere. Pasane Pak Desa mestinya 2. Iya. Jadi ya ridi tahu mampu pada misalnya bupati, wadi makaroba di setiap kecamatan, nakiring sapinna maka dan kasapinna Pak Bupati na tilaporohe, si diokoro itu boleh. Nasaba ya sange berkurban agagalai gere untuk mapakacawe ale lauri puang Allah Ta'ala minimal na onna degaga batas maksimal na. Iya, tapahang ya? Kayak mega tu tahu nasa wae rogi ki dena rogi. Maka de ule mak gere saping estas. De ule tama pitu tahu. De ule meli bembe apa masoli pia bembe. Aga peta punai manuk na tagere tapi iya lo manuk gere ini akan untuk mapakacawe ale lauri puang Allah Ta'ala karoba mato asanna menurut bahasa tapi denas menurut syariat Islam nasaba iya rosa pingnya ni apa ini ajena tapi mereka tahu dulu nak kalangi nasa apa ajena 2 manuk na gere. Maginan kas manu kode tu le meli sapi deto tu le meli bembe deto tu le tamo koro supaya angka agaga takarobang di bulan istilahnya mapak darah ki iero aso yana tu nak kada tomo tariolo yang penting mapak darah ko ilati meman nih apa iya ko namo manu de tonul le gere inamo bembe matu de tonul le ya na bembe de tonul le namo saping sama nabi tamakana man lam yashkur kalilan falam yashkur kasiran ya ko cek de mopi de nule syukuru kinamo maega ya ko masekke iko kasia si makat di iko sogi ika makiro makanya di saat itu maka dade jika menukus tas Manila to na tagere kada iti nah artinya setiap binatang yang disembeli di hari itu demi mendekatkan diri kepada disebut kurban ya sekaroba tapi dalam istilah sara tidak masuk nasabah apa-apa aja bembe domba sapi lembu tedong kan tedong itu unta. Jadi tapahani. Siaga ni ya kota may matu ulas sulhi japa.
Isunnakan komeki makaroba aja tak toba. Aja tak kelu. Itu hadis Nabi. Kak deto panatamanya. Nasaba nape tanggal asik dito. Kemungkinan itu masuk nanti minggu depan. Jadi aku meki makalu meki matoba atoba memang ni apa? Ya minggu Magai makadai nabita melo ilanro alemu mitai karobana dan dia dihapuskan dosa-dosanya. Jadi sinin nalanro alewe melo imitai karobana. Iya konita yaro menyaksikan kurbannya itu dihapuskan dosa-dosanya. Lega dosa ukoi ulue, dosa ukoi matai, ukoi ulue, ukoi lega mana nih? Dibersihkan. Taruh nih gondrolo malepak. Tapi sunnahnya sunnah tidak bercukur dan tidak memotong kuku. Angkato pendapat maka dade iya ro olok melo iya karoba denawat dingi kelu. Denawat dingi toba tapi dia gak tahu kapan matokba kan aku sapi di. Nah, jadi makanya upasangi usahakan kalau mampu. Ya mampu maka dah. Wadi mulai perat dewa toba dewa kelu silahkan karena itu sunnahnya. Maka dia kumato baki deta madosa madodom ya palangi lolongan. Nah, jadi aku meki masapa kualitas ya aja tak toba aja tak kelu. Kade to na metah 10 mesona pamulai si di Sulhijjah latu 10 Sulhijjah. Ya niko 11 di Sulhijjah napaki makaroba kan kata makaroba si syukuran atau kai tambah motal 2 hari tasri 3 hari tasri. Tapi upasan ni mapuasa ki oko arwana ko tullay ya ko detu le ko serana ya ko detu le ruasi ba serana ajatona tandre talau malepo. Karena itu dihitung 1 hari puasa. Makanya ko Idul Adha itu isunnakan deto manre na talau malepo. Aja mo tandre subuh. Istilahnya boleh pi malepak atau manreh. Ya tu ampai hari raya lebaran Idul Adha agak diperpendek waktunya. Iya, dena malampe. Katok bana dena malampe. Mega tutu tau makatok basiasi tengah. Nah merewat tay manggere karoban. Nah iya. Aja nama malampe lah. Dan tidak masalah cepat. Iya kok Idul Fitri ipa tengah kiwi. Matandre-tandre pesoy namo tatte ruapi di pamulai nasaba angka kamma tau depa nasampak maka majasa ka pitara. Iya tosi ko Idul Adha. Iya natama duhae wadini tajama. Iya kanja na ko pole masam paja subuh aja na tarewa. Onro di masikiri ko masigi. Kogi mo ko gilapangan ngelo ko ni onro di masikiri. Iya natama waktu duha pamulai ini. Nama sampaja katokba selesai rewani itu lebih utama. Jadi Pak angka tahu maka Pak cuma makanya itu narikut dia sunnaki napa lau malepa. Angka tahu makanya ajak tatinro mapa mulai labu matanna semalam lebaran letu ele. Iya. Apa mulai serana Sulhijjah ajak tetinro 10 Sulhijjah malam 10 Sulhijjah ajak tetinro magai tak buka pintu nalami koro dena tak tutup nani gini kita umilau dong tembus pak dongan itu ya kau tahu dena tinro apa mulai malam 1 Rajab malam nisfu Sya'ban malam 9 Sulhijjah malam 10 Sulhijjah, malam 1 Syawal dan malam Lailatul Qadar. Ya ko yero annang ewan ni de natin ro tawe namate ya tu tawe maka denan re tanah watak kalen tidak akan hancur jasadnya. Yang kedua memang tadeng. Ya ni pertama kalau bonge tak deton.
Dia tuh napake patareka. An-nawanina malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal, dan malam Lailatul Qadar. Ada yang menambah setiap malam Jumat. Mapa mulai mengaribi dia tetinro. Istilahnya dia to matinro, dia to mak doja bawang, tapi to mak kasiwing. Mengaji gi, masikiri gi, pokoknya aja gi pigau. Ya ko makada dewa tinro ya ko pura kak minu kopi inu nih kopi. Iya. Nah, kalau tidak mampu isi antara maghrib isya, kemudian usahakan masikiri cakaru dula ada to ngepi na pelau matinro. Yang penting ada amalan kita lakukan di situ. Nah. Ya ko makada demo paula ya tu Pak Ustaz ya patinro na. Iya na pura sepejangi sateme nak matinro palawangan nato na mangaribi isya. Angka sampajang korowat di tajama asanna sampaja sunna awabin. Anna rakanna kupuraki masampaja mangaribi. Ya tapura masampaja mangaribi asampaja sunna idun rakan aja tasalai masigi. Onroki jami sampajang anna rakanna tak don rakaci di beresalam. Pangupuna sembarang tapi anna mirakanna akatalu mi ma beresalam. Pada koto masampaja sunna 12 tahun ngetan. Ya dampengi dosa 50 tahun ngetan. Makanya kong katau biasa makura sampajan waktu nama lolo tasuro lalu jami sampajan. Makanya si toman na ko mangaribi isya ya upadan kada aja na mo ngaji. Nah sekarang katau mangajo koro. Aja na tangajo koro mangaribi sa sampajan ni. Apa detul lekalai apalan na sampajang ni an narakanna namota patamma korangi 30 guys. Antara maghrib isya. Jadi namota baca 10 gesok apalagi ta patamma 30 naga-naga ta mulai patamma 30 juz antara maghrib isya. Kecuali kulu Allahu nagan rusuk. Ya kan? Iya. Makanya asam paja sunnah awabin ni talai kulu Allahu di rakaat kedua tak ada ketelu. Rakaat pertama kul ya ayyuhal kafirun. Ewat dito alam nasrah. Napa kulu Allahu ketelu to lihat pertama korangi o korimon rina. Jadi pertama lagi korangi rakaat terakhirnya ya ketelu jadi ketelu temak korata lolongan toki pahala, lolongan pahala pada ketomas sampaja sunnah 12 tahun ngetan nasa nabita. Ya dampengi dosa 50 tahun ngetan. Kita coba digarek-reke nih 30 kali 12 tahun. Berarti 360 tahun umur tak dalam 1 bulan narek kota palnanungangi awabin setiap hari. Ya nariasang umur maponcok tapi mak baraka. Nah ini nih yang tema ini. Sapa baraka. Jadi ya komeki mak baraka atu tu ngeta ya narota jamu makna. De apa je ya ule jamu stas talai repah cicatona seminggu. Ya nakuan ni Jumai. Ya kawan ni Jumai tajama nih. Maka dan namuan ni Jumai de tulai cicatona pe siulang. Cicana nasi ulang. Ya kau demo patulai cicana nasi tahu. Setiap tanggal asi di Desember. Zaman nih. Desember pasti tahu pe mata jamai. Ya kau demo patulai yang pati pura tajama cicang. Pati pura tajama. Aku sampai jasuna na pura mo jama angkai lapor maka pura itu jama cicang. Ya kau demo patulai cicang pajai ini lakut tuh. Kadeo batulay. Kamakay ka sampaja sunna pa. Tapi dene yang mana na tahu magala mas sampaja sunna to? Angka tahu magala ma puasa. Angka magala mas sidakah. Kenro ki majattah. Ya ko si pasidak ka pasidak kay na tagan rusuk ya to na ro. Ya ko depe tanu mas sampaja sunna pasidak kana to na. Angka jaminan na tatama suruga mato to pasidakah. Angka to lalan na tahu pas sampaja sunna. Angka to lalan na tahu ma puasa. Angka tolalan na tau masikiri, angka tolalan na tau manyamangi ini nawan.
Angka mana pintu na surga angka mana? Angka lalang na tahu mapuasa. Na ni samo na bita ni sepuang Allah Ta'ala kada denu leumaku jama mana ngi. Maka cari di mana kita lebih mudah dan cenderung ke situ. Angka tahu ko suri masumba na sai idi lagi macipi mana kata wemelo ya leng. Masih kesek itu. Ya nak kada idi lagi macipi. Padahal dero ni sangi mak kada iya ko ya sidakkan ya gaya napai malomo dalle. Dei paje nulet tangi rote maka data tambah dale ku ya bereng. Mereka gimo pada katolia meron nasa kuramnya tuh. Iya, dei panuler. Tapi magampamo tuh komeki misang. Tasapa igare ko kampung. Angkaga tahu mabassa kasiasi. Angkaga tahu raji mas sumbang o ko kampung kasiasi angkaga tasapa igare. Degan. Aja mana tuh mabela sapa iya bana rota guri makar maja ya magala masumban tu 5,3 rodale na mita maja play idi pokon itu malah dasar degaga tahu kasias degaga tahu raji masjidah ka kasias kure jami mete ko pong Allah Ta'ala iya kolak di muat derenge law parewaka ko napa nih jarak tuh nakannya bala jauh dari musibah iya. Ya nang katau makun rumah sidaka cede-cede nakan nasi bala. Iya. Apa magai angkan itu dale na tahu we. Oto tak angka dale na bengkele ako tu. Iya. Maka magi na polo lahar na otona dale na bengkele melo na lang. Pak de na tariri celengannya. Malau di sulo rumah sakit mapares saja na runtuh dokter elasan na nama kasoli na waja. Lai senterekin ba matanna. Pure suruh bangangan, suruh si wajah 200 sabu. Nah itu aja, bampa-bampa ni watan si juta. Dari pertama ke komputer 2 juta. Dia juga maka dia itu mereka normal mana mo. Pasti dah kaya tu. Dale na doktor emelo na ala pak dem patano ko celengannya. Tetap masuk hak na memang tu tahu ba. Angka meto hak na tekui di aja takkan anu ku coco ni de. Okomidi na titip ko Allah Ta'ala. Apa hangero makanya ko ile ya sidakaki namodos sa bumi macipi dale ta masagena dale ta setiap subuh supaya nilaw dongang malaikat apa iya tu malaikat iya ko subuh si runtu malaikat jagai ko wani si ba jagai ko soy angka itu ko masigi si pulung ya si puluh tu masih ko malaikat ko subuh yan na to ampay mamat tinro na tayo ko subuh apa maang no malaika yan na to nakada nabita sholat subuh adalah sholat yang disaksi ke Allah Ta'ala inna Quran al-fajr kana masyhura itu sampai jas subuh na saksikan malaikat mega mo pas sampai jas subuh ko iya 5 baris sih 5 mimon rin na imange. Iya komeki sapa selang lauki ko malappa itaw. Malappa ite ko selang lauki ko malappa ite ko lapangannya. Ko salat ta sapa. Iya mi ko tau matappa ta sapa lauki masigi ko subuh. Iya. Siya gan na tao ko masigi ko subuy tao matappa ko tu wega. Ni ko meki runti tao matappa isa na kampung yanang katao sogi o ko masigi ko subuy isa na kampung ito. Tasuro milaw dongan itarima don na ito. Iya. Tao sogi ragilo masigi. Tao kasiasi makoto rajilaw masigi makanya tisuro milodongan. Yan to ampay ko jumai to sapa agagannya sidakang sapa kita kasiasi. Kamu tahu kasiasi ko kampung ini? Angka. Degaga. Tahu perini ka apa maega? Si sala tu iya ko tahu kasiasi macipi mimatto dalle makasi. Degaga na boleh pasidapi.
Iya ko tahu perri angka motoro na nelo imangoto. Yan na tumakay ka. Yan na tuto 5 buah surat katarang kurang mampu. Pano kantor desa. Makmula walau terima BLT. Tahu perri itu tanya tahu kasiasi. Madarekin. Madari lalu tu makanja ibolana na ya rode na terima. Nang kasih bantuan nang kasih. Yana nadenang kanaganda bantuannya pak. Apa tahu perri ni mai katanya tahu kasiasi. Iya ko tahu kasiasi dia memang tahu gaga. Iya ko angka hak jata angka lasatta. Dena nulle doktoro angka tangan ni sapaki pitu tahu kasiasi. Tasidak kaini dengan 2 unsur. Bisikui gisi bagol lakasi napa tataridi 20 sabbu. Napa talenya roto kasiasi pitu tahu kasiasi tasidak kai ko jumaan. Napa tasurun min laudongangi. Maka dia nabita 7 orang miskin berdoa yang kau sedekahi dari Jumat mengalahkan 40 orang alim. 40 tahu pandri tata surun min laudongangi ya se pion nak pitu tahu kasiasi. Ya kong kahajata. Kong kahajata. Misalnya aga hajata. Kadang kako angkala satta angka tangan ni doktoro atau cita-cita siapa nih tapi ternyata tahu peria tania tahu kasiasi angka toko kampungnya dia nangil-ngilau ya tuh tapi memang keadaannya tidak memungkinkan ia rota tulung seorang pemimpin harus dekat na tuh Khalifah Umar na alena mesangi gandungin lo bolana tahu kasiasi. Kalau kepala desa atau lurah atau anggota dewan nang kamu tahu kasih sirisang ulang-ulang ngalena lo bawangnya gagal lo bolana ia tuh kepala desa mako itu pak malomo itarima pak dongan ia kong kasus sanoloy magampang ipalap pak boleh susah karena malaikat selalu menjaganya ia kau tahu sogi aja mau tahu lagi bolana dia mau dekati orang miskin, gembirakan hatinya supaya dapat turun ibaratkan itu Allah Ta'ala ke kampung. Ia kodeni enreki bolana atau sogie, deto tu nama merigaga. Tapi ketika orang miskin tidak didatangi maka Allah akan murka. Itu bahayanya. Jadi yolo ki lo bersilaturahmi kau ketahu kasih sia. Tapi mamula ni tak balik makoko adi. Mapak boting ite angka onrot PAP. Tau sugi etamo koro kaman tau kasih imunri. Deto nak koro ko mapak boting ite kue. Kalau saya jangan pak, ajak lalu. Ia ko mapak botingi akibat kita tenda terrongang ajak natapi tamu PAP dengan tamu biasa. Pada kedudukannya itu tahu pelewe nasabat tamu taman. Ipakalap dini tamu tak. Ia bina bahaya. Nareko angka tahu 2 mas sahabat. Cik dimanci pajaba. Cik dimanci pak dara. Nama sama tama. Tiga diminta bawa pak dara. Ipatamu koro onram masage onram biasa. Napa ipatamu si bawana. Sahabat nama pamulai bicu nama sahabat. Pasti majanya wana yona. Ni kana sabari idi. Ini yang tidak orang pikirkan. Makanya tiak kalau kak botingnya. Mandari kak makire-kire. Mandari to dewan rewak dek. Magi jarang nak tuman reya pak ko boting. Nah sabak ya botingnya bita ko kampota. Ya kolai mak balanceng do na botingnya makadami. Catak mui jolo. Maka agar dia nak baraka ya tuh nasa cetak mui jolo tanya indram apa dia risang mesti nama kadaki okirang nga sinin na ya walaiwe tanggal seko acara aku tanggal seko piwaja itu baru utang ya biko maka dia cetak mui jolo dia gagal perjanjian itu haram hukumnya sebenarnya. Karena dia tidak ada akad jual belinya. Hati-hati ki makun raya. Maku mau garo. Deto nak karo kowe. Maka
Aja na magaya lada kung mapabuting ibu. Aja na ni ali rutin day makay lupo takarua pulo na jutay waja. Napasa ni ko rewingi natatay ni ko rewingi. Yeah. Arua pulo na jutay waja na dito kan ang kataw-tamot taman rin ang kulitse nga mako dito gaga. Manre cuku mi. Bencong mi manyanyawana. Iya. Coba gare, arua pulo na juta, alabani tenda, 30 na juta tawaja. Nang kamu pa 50 juta soro. Iyero 50 juta tatarangon yan na kanapake mamodal ako po rebuting. Gaya mi bawa maputo masilpi. Arua pulo na chapu. Pure mapabuti sila da rekengin rena. Pure na rekengin rena nabuka pa soloe, nacatak mana ngasan atau soloe. Nasa sikit pa yan. 50 sa busolorang ato nabuting anak na 20 man isa ko na solorang. To 5 kere-kere manibawang. Di na baraka. Iyamanan na to na may ka masala makukon. Mapamulay anrewe di na baraka. Keluarga mabela pule baraka. Ini na may ka masala. Warampara din ipasusak ka na ni Andre tatak mancigi masalah. Lauki mapengajian makoy nayala 2 kotak. Namanya tu masalah to. Iya. Pak angkat tu mako. Nasa takalamun. Siddi mi halala. Pinalay 2 harang itu. Tererewa ilo bolatan andre anak ta. Dia na may mainga. Yampara napa di pedek bata. Yoli ustaz warung ina mo je kompresor warung ang ide to na maingat tuh. Na ano masalah nandre. Dito kago ko di. Loki botinge makoto. Maloli sulo bolana toli pari kompe bepa. Iya, mega. Pura mapaboti bali bola, kemana panena ko boleh di parewa. Pura tari sate, mana sangkasan na. Hati-hati. Ya kau mati na dena rewa iya tu tertunda masuk surga kecuali itu dikembalikan. Apa si lolongannya ko Sorimondri bayangkan nih, angkat tahu di pakala pakaroma minal todokan ngisi lepan sapi di pakaromana tahu nasaba angka daging ko isina. Oko Sorimondri 500 itu tertunda tama suruga. Nasapa iya rupunana darat milawi halala na di palapaka Roma. Maga pa di capak lokana tayo labawa. Daun lokana tayo labawa. Lauki pasae macoba lase. Coba mana de gagayan di. Hah? Deto na kau koe. Aja maka berarti dia nawadi mencoba ustaz wading mencoba makanan itu boleh mencoba ketika orang jual boleh tapi ada syaratnya dia nawading idi malangnya leta maka dawadi gay coba kada wading ipapala ilimay maka datalena pe ucoba alena pe japurang ina panalengi dia nawading idi japurang yelele. Makomoro bateta macoba. Masalah memang. Iya kata macoba aja na idi malangi aleta. Ipapala ni lima ni podak kada talena pe ucoba inapa na japurang ni itu yang halal. Aja tak kena dicoba di kota penakar mampu. Nama kapal pulimana. Ini perlu saya sampaikan. Asaba andrewe tanoko watakale kullu lahmin nabati min pannaru olade. Setiap anu harange tanoko watakale tatta ya pinaraka pepacing. Itu bahaya. Kemudian angka to penting sampaikan sebab ia macawe ibadah 10 pertama bulan Zulhijjah sitongan napa mapa mulai si di Zulhijjah letu 10 na
adakan ki kegiatan ibadah istilahnya duha ke istiqamah, sholat malam ke istiqamah, pasidak ke istiqamah, dan ke 10. Sebab makanya tidak ada ibadah yang paling dirindukan oleh Allah kecuali ibadah yang dilakukan di 10 pertama bulan Zulhijjah. Mengalahkan pahala jihad fisabilillah. Ya kung kata Allah musuh barakna ku Palestina. Na bawa waramparan na si bawa alena lo mamusu na mate koro. Itu baru sama pahalanya bagi orang yang beribadah 10 pertama di bulan Zulhijjah. Ya. Makanya ya kotame matu la Zulhijjah akibat ibadah. Misalnya pas sedekah setiap hari atau mapandreki setiap hari. Si kanjana si tomanna puasa ki. Berpuasa kemudian memberi buka puasa. Sebenarnya kan walayalin asar 10 toh 10 pertama bulan Zulhijjah, 10 pertama bulan Muharram disebut hari Asyura, 10 terakhir bulan Ramadan itu 10 Ramadan terakhir karena di situ ada Lailatul Qadar. Itu 10 malam yang istimewa. Talutuh nyero. Kemudian ya komeki sapa baraka kan pada sebab asi di sini dia ngengem. Lawalengi format baraka mapamulai kawan niwi pamulai matu amalan 24 jaya walengi ya kuya dia tu lemalai makun rutongangi ya kom waniwi usahakangi kodepe tas sampajat tahajud aja lalu nade tawitir. Ya kodeta sempajat tahajud aja lalu nade tawitiri. Apa ia tahu mat tahajud rata-rata mawitiri mana mo to? Pak ia nas tahajud nate pasti mawitirinya Pak biasa nama koro. Tapi ia kodete toto mas sempajat tahajud padahal nak kuraki mas sempajat ngisah. Asam pajat sunnah witiri ni mani. Kopurani mas sempajat sunnah isa awitiri ni wedik. Yang penting aja tawitiri sebelum isya. Iya, makanya Nabi mengatakan akhirkan witirmu. Betul ngana pura po masampajang isya na pemawitiri. Apa engkau pasampaja aja na pura mengeribi. Pura pisah. Magi na to mawitiri. Na jamingi po ng Allah Ta'ala pak bu ko mawitiri ki. Maka da nigi tau mawitiri. Pasti dia adalah kekasihku. Di semesanya kekasih. Wali. Ia mawitiri moki tamate ya tuan ni mati sahih. Maka da sian rakam. Telu. Biasa ko mawitiri ki. Telun raka gak? Iya. Langsung telu atau 21? Ya. Kami satu pakai. Langsung telu atau 21? Ya, 21. Oh, iya. Angkat to jame langsung telu. Ayo silakan. Ya kok 21 kan cuma harus dipisahkan niatnya. Usolli sunnata minal witri raka'ataini. Ya perlu si rakanya matu usolli sunnatal witri raka'atan. Jadi aja tak kada usolli salat sunnatil witri raka'ataini. Tidak boleh. Punya kami wakate masam paja sunnah ganjil 2 rakaat. Salah-salah itu. Mutu malaikat malah sauluto. Sama nak kaji ganjil na 2. Nah, iya ku yero 2 minal witri raka'ataini. Iya kode tapake karena wakate masam paja sunnah bagian na witri 2 rakaat karena puang Allah Ta'ala. Nah, iya permatu si rakangnya napaki maka wakate masam paja sunnah witri si rakang karena puang Allah Ta'ala. Itu aja tak kada usolli salat sunnatul witri raka'ataini salah-salah itu. Jadi ya witri makanya kota jama meman nih. Kode toto masam paja tahajud tapi upasangi ya ko angka tahu madarri katulu-tulu makaleleang biasa mimpi buruk awitri ini menginap pematin. Apa orang yang sholat witir sebelum tidur pasti tidak mimpi buruk. Pasti. Nah sebab dia ganggu izin.
Maka dari makun raya wa mawata tustas. Toto halangan. Dia mungkin masan pajang witir iki. Kacarana. Tabaca bismillah. Tapatung ke jari limatta. Tabaca Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Napa ya berungang ko pala lima, napa ya sepong ko atakal, napa tabaca bismillahirrahmanirrahim. Tungka jari na lima si bawa ajewe, napa itanra kupusi at cicang. De nakan nakipat di sanga makaliliang. Jin juga tidak bisa mengganggu. Denandri api bolana itu teh memalkangi itu. Dan pencuri pun tidak bisa naik ke rumahnya. Itu barakah. Deto tu na lelempak bola na kecuali ku diri salo emak bola. Itu dalam kitab Fathul Muin itu. Itu dijaga barakahnya. Maka dari malam pelak dai tolong panjang tapatami Pak Jalok tapi tangan kanan ya. Masukkan di langit-langit, goreskan tak juri lagi mah. Napa mapamula ko posita toki Umar bin Al-Khattab. Dia naganggu jinnya tu temuki ini tu kuat kali na kumimatin. Kung kataw madari rada sa madari naganggu ji surubani muki ya. Kung kanana madari tarita ngabani toki mapamuli ukulun na toki no layaw. Aja mo na spidol tapakyan ni Pak Jalok tanah. Iya. Nah, itu. Pada beku tu matin ro makadawe mitawa apa kaje. Sakada peku cara na moto. Biasa kan orang pakai alarm. Ada alarm di dalam Al-Qur'an itu. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Lepani nak patatepu tate siaga tamelo moto. Itu alarm itu. Iya. Apa lah nih kah? Depa. Kullau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Itu suratul Kahfi. Ya, ia ribaca napai tepu meka moto tetek sekoe. Maka daki tetek telu liwat telu dati pas itu pasti tak buka mata. Dibangunkan itu alarm langsung itu. Dia betapa lagi? Makun ruto itu. Ini tadi salat witir. Kemudian usahakan ni narekomelo melo itama subuh kotulle masampaja sunat taubat ya sampaja sunat taubat. Iya kode tulle istighfar bawan. Kau tu baca makan jalan dia baca. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa lagi? Itu apa? Tabaca iya namuci cem. Nah janji ku Allah Ta'ala berdasarkan hadis Nabi. Lagi podangi ale malabina Nabi taku ku Allah Ta'ala. Podangi umatmu Muhammad atakku. Iya ku nabacamu ya pak dongengi akaci cakuan niwi. Namate ya tuan ni. Iya jamini pasti okui surga aku mono. Iya ku nabaca cicang ya pak dongengi kosoy. Namate ya tu asoy. Iya jaminanna. Okui surga aku mono. Ia napak doa ngepatarriwi iblisi sampai matanya bengkak kata Nabi. Apalak lalu ya Ropa. Itu yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Aja lalu nadi tak apalak ya. Pak doa masalah makalak ya. Tanya Nabi tak jamin ni. Kuang Allah Ta'ala langsung jamin. Kuang Allah Ta'ala langsung. Barakaklah dia. Iya ku iya tapala insyaallah ada nungi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la adika wa wadika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Makai malampe. De tatane ustaz Google
Ya korewa ki matu lobolata diketi sayyidul istighfar. Pasti mendre. Sayyidul istighfar. Takatibani sayyidul istighfar. Aja mo tapak bicara gi makala pengulumna istighfar. Dia tu mendre. Takati sayyidul istighfar itu akan naik. Ya naro tasure apo tamukiran. Toki bahasa Indonesia inapa tapala ko de tapalai toki inapa tabaca patang nassong itu tabaca insyaallah wadini tapala iya tapala par makanja ya kong ka anak betta jamang kalinga baca ipodangi pada ko de nang kalingai inamuya miti bacang namuya ti bacang iya tapi sitongan ko anak tu jamang kalinga baca. Yang paling bagus itu surah Al-Kautsar. Napai baca ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Napai warung salat. Ya ko indona makanja ko sujud terakhir ti lodongan ya nak. Ya ko kana ta ko pesantrennya ya ko wani Jumai kiringan suratul Fatihah. Disebut namanya ilahi wa nafsu wa jasadi, kemudian disebut nama anak, kemudian bacakan Fatihah baru minta berkahnya. Itu amalan ketika anak di pesantren. Iya. Kamu nak tamat sekolah pesantren. Kode gagal saling mengirimkan Fatihah. Lakai tak takiringan Fatihah. Beneta. Nah kada dia pada mati ustaz. Demi matu na mati. Makanya makadaki ilaru. Iya kau mati makadaki ila arwah. Paham ni? Iya kau tahu mati ila arwah. Iya kau tahu tu ila ruh. Dia kiri ngang Fatihah. Jadi iya kau melo ikedo salah ini sama kadain ka masalah. Iya, karena si sambung, karena ruh itu bersilaturahmi. Biasa mo tak kiri ngang Fatihah lah kita bu. Denang ka. Ini itu saling mendoakan. Iya. Kemudian sampaja sunnah subuh. Aja tota salai biro. Oku itu mon rogoncinna asalamakan lino aku. Sampaja sunnah subuh. Bahkaya tu sampajangnya wat dingi jamai monrin na sampaja subuh ko tuli jamai na takot matang ngak moto. Wat dingi kaba. Iya komelo ki manyamang denakan na ipadi utu alam nasarah siba alam tarakai papagupuna. Denakan na ipadi utu siba padilak. Masam paja sunnah subuh ki. Iya kociaki nakan na petang namaja alam nasarah rakaat pertama liila fi Quraisyin rakaat kedua. Degaga tau majasi pawat disolangi. Papa selamat. Sampai subuh ajak tersalai masigi ekode nama siang. Pita na napaki rewa supaya malomu dalle yurus. Ya kong kagaga yurus cinampak na selesai. Ya biko mapatamo pita na to rewa napusay toki tu jama-jama lino. Ya na tu na mandari de na melo madece pakalinonge nasaba mapatamo pi pasangi jolo malaika rewa napaki rewa lo bolata. Nah lapor ki ulo na pangalata la makadang kamu pi ko bola mo ko. Ya na tu nakada to matatariolo aja mo rewa ko pusa mo po. Mage na pusay ko jama-jama. Ya nang katawang iya sinajama iya si salah-salah iya sinajama iya si salah-salah. Suri pakanjaki sampaja subuh na non masigi masikiri masiap pina pamasuk. Malomo tu dayo torokat tu dale na ko pangalata dimudahkan. Mega pawita papa sapa de panano pas sampaja subuh na lari na. Bede to ka ko ajo. Gagadi. Asam paja sunna duhaki patan rakam minimal supaya dia masih sapa kalinota. Duha patan rakam minimal. Loro asara mangaribi isa iya kodalle de to no komi duha dalle eta. Oki duha monro kodalle. Iya ko sagena ngau papenat ding oki loroh. Iya ko inra deni rule waja oki asara.
Makanya kung kataw mega imran na denu lewaja isuju pacapuran na sampajang asara itong rin mangilaw dong. Na ibukarang pintu ko po ng Allah Ta'ala pintu reski. Iya ko maselang ide na mega na warang parata ang kanak tamasikola na mega yung kosoki na de na siya gapole adale suju pacapuran na sampajang loro itong rin mangilaw dong. Insya Allah napaganda kang ito ng Allah Ta'ala. Dicukupkan itu. Aja tamaselang. Ya to si kong kataw to lipat dirang ni ati to lima siriat yo kuidi suju pacapuran na sampajang mangeribe to rin mangilaw. Itu akan dilapangkan hatinya. Ya miko na pusay ki jama-jamang sinin na jamay de gagamelo tuju suju pacapuran na sampajang nisay to rin mangilaw dong. Itu baraka na sampajang. Ya mikong kagaga yurusu na kaya salasay desa kali pamula pule kegay suju pacapuran na sampajang subuh to rin mangilaw dong. Aja na lapakang ilila at toati tapake na bukarang ilala pangalataan. Karena tempat hamba paling dekat dengan Tuhannya ketika dia sujud. Tapi aja tangilaw na reko ang kamupi. Itu hakikin. Iya kotak demi pakira-kira di nota kuang Allah Ta'ala menionri mengiringarang atau kanya titilaw. Yan na to na kada masih di piatay na puange na pamangilaw. Ale na mato mangilaw, ale na mato nonroy. Yan na to na masuk. Yan na to na mega tau sa lapahang. Nasa piyasa ale na mato milaw, ale na to ilaw. De na pahang ni, apa iya to tawe, iya ko maringarang ilaw ripuan na, tak dengi alena. Ya kuning ngerang ya le tak dengi pun na kaya gabat tu makanya ki mangilaw narek ko ipatat dengi alewe angilaw ni ya na tu nak kada tau pandrete patat dengi pakira-kira dinomo napa ko mangilaw dong ya ko masih dini atay na puange angilaw no tapahan ya matol tu ko makadai angkay na de inangka. Ya sangi maringerang, ya kode na maringerang, ya ko maringerang, dia na maringerang. Pusan itu kapan? Ya sangi angkay na de, ya ko mengerang ipuangnya dia na mungkin mengerang liangnya. Tapi ya ko mengerang liangnya dia na mungkin mengerang puangnya. Ya na tu masuk na angkay na de inangka. Papahan? Ya ko dia tapahan imakundro tongang. Namo dito masampaja pak, namo ipapala lima yaitu ampai ko to milaw dong. Ka garisi na lima pak. Ini ada garisnya tangan. Makanya tu dalam ilmu hikmah, makanya tu ipasilap po yaro, ipasiruntuk kay. Katu garisina itu keseimbangan. Pasilap po yaro, pasilampu. Napa to mangilaw? Angkat tu garisina. Tapos si lampu yaro, napa to mangilaw? Itu dalam ilmu hikmah itu. Magi yaro, 10 arwa, iya arwa pulo nasibdi. 18 tambah 81 itu 99. Itu Asmaul Husna. Pasiruntu ila palang asanna po ng Allah Ta'ala, napa ko mangilaw? Dega agak tahu risik na liman na. Tahu salah itu ko dega risik na liman na. Angka mana? Dan itu nilai angka. Ini kan cukup 8 angka Arab. Ini 1. Ini 8, ini 1. 1 18, 1 81. 18 tambah 81 99. Yan na nak kada angka asan na tupuangnya ko alemu. Iya Allahu alif lam lam ha. Makanya ya tu kotomil lodong ini di. Ya tu kotomil lodong kamaki. Nah, itu kan lapas Allahu. Malapalat tuh. Ini kuncinya. Iya. Aja botan mak lu. Aja mau. Itu kuncinya Bapak sekalian. Makanya puji-pujian supaya si tembus ki jolo. Iya kotak deni pakira-kira di nota manasa ni mangolo at kilaw ripong Allah Ta'ala ipahadere ilaw. Makanya ya komelo ki mangilaw ancaji ata ki jolo napa mangilaw. Salama de tancaji ata aja jo tangilaw. Nah, gitu.
Kapan menjadi hamba? Ketika mengakui Tuhannya. Mengaku nih. Makanya ya ku mancaji atai tawewa. Magampang. Itu jalurnya. Pada mikong kagaga isuruh dongi. Pasti sumpungi jolo. Ia nasi sumpun na. Namo dega baca. Atau ati bawa tapake. Mapangolo. Langsung. Iya. Makanya itu. Yo pidi lasat tani ngara mana kemana nyoko pat di utu astagfirullahalazim utu nami tu lini ngara pat di nani ngara di tuang makanya setiap mau berdoa hadirkan dulu yana tu maka dan niga mengilau ke gaya sepengilau itu yang beda bahan niga kaya si jana lah di macaram kapang oh iya tapi serani. Kemudian saya wasiatkan ya, kan ini amalan 24 jam nih Purawalengi. Aga tonroi istilahnya ibadah aga tonroi matinulu rajin. Ia ko sampaja sunnah, ia narona tajama. Ia ko pasidakka waktu tuh makanja, tapi engka tu pasidakka makanja lada. Ia rupa sidak kaya dina gaya yasik na nasang tau pandrita dina gaya yasik na kega tanya ditentukan tau milawe pas sidak ketentukan kega yasan katau milau sumbangan ya lengi goncingon roh dita katau milau sumbangan kada yang kaya goncin yang katu di pokok lono malah iya deh betul leh Pak Makadaki dia mana kena capur ini. Ya kode itu lei ajatis sangi makadasia gata sumbang. Ya ko lalu cilenangi tatusu imatata talai dita ajati tay makadadisia. Tapangulo ko pongalata la kade di bilang nga ko. Makade pongalata la nigi atakku malenga de na bilangan nga ngalenga deto bilangan yu parewakan ni. Iya. Yo po ko'y gatang ini sorope matama. Kami ka makoro. Nagatang ini si Ratu sa una sorope matama. Nagatang di 50 na soro si tama. Enatan niya di 5 sabbo. Nasang salajap po. Kemudian atau ang kapasidakka diniris sa makadanigay sidakkay. Ang kapasidakka diniris sa makadanigay sidakkay. Rahasia. Barak na hindi tau sogi ang kasikola macawe o kumanya sikola pondok pesantren atau tahfiz tapodangi makadang kagana yati mo ko tu makadang ka makadaja mo podang asanna aja tau mo podangi makadaya sumbangi ang kadie iya pemongkoso ke sikola nagang ka selesai tapi aja mo pasiruntu ka aja tau mo podang makadaya tau na. Orang seperti itu kalau di padang mahsyar langsung dijemput oleh malaikat kemudian diantar ke tempat yang istimewa. Iyo pumega makopa lay jiji anak yatingin napay foto napay bagian. Tak 20 sa buisa na. Tanir. Ya komelo ki yaleng ijempu khusus di padang mahsyar. Maka mo pitawi jokan aku tanangi maka dan kau nak yang itu hadis. Fulan bin Fulan tadi jalan bersama kita. Maginang katadeng. Malaikat datang mengatakan jangan kau cari dia. Dia sudah dijemput khusus dan dibawa ke tempat yang istimewa. Niga tahu ya roh. Tahu mas sumbangnya denis sange maka dan niga tahu mas sumbang. Takut anak banyak ku guru nak kagak nak yati mo ko tuangka. Siaga pakamajana seko aja nung podang asanna. Aja tahu mo podangi maka dia malengi. Transfer kan setiap bulan. Total 200 sabu setiap bulan 300 sabu, ku 200 sabu setiap bulan 200 sabu. Aja tapodangi gangkat temma, aja tapodangi kada ya tu mongkosoki ko biasa aja. Ndak usah tahu, aja nanti tai fotona, magai. Nanti di hari kemudian itu akan menjadi syafaat khusus. Itu kuncinya, Pak. Dia nomor rajin, kau pasti dakkan. Maka dalam ya tu dia tu ustaz, dia tu le masa paja sunat, dia tu le. Kenapa le? Sikiri. Aga sikiri, oleh sikiri magampang. Angkat apa sikiri aja tersalai. Nomor sikdi salawat.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Aja tasalebi. Maka dah siaga pokok na sebanyak mungkin. Atau kutulai tasiratu kupuraki masa saja perlu. Salawat. Yang kedua istighfar. Maka kira astagfirullahaladzim. Kami nama ponco. Malampi-lampi astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa al qayyum wa atubu ilaih. Ya aku makan dan namu itu malampi mopi. Akan bani astagfirullah. Malampi mopi kaya roh. Gangka maniaro. Dia naga astaga. Angka mau imun rinna yaro tanya astagfirullah tapi cukup mengatakan Allah. Wala zikrullahu akbar. Zikir Allah itu besar. Bahkan kong katau melo mate na dena nulek baca la ilaha illallah namo Allah manina pala-pala. Allah. Nasabak bahaya ko makadai la ilaha namate degaga pun itu bahayanya. Makanya di ulama tarekat itu makadai ya ko maponco di napasak na tawe dena nulek palati sikiri na la ilaha illallah cukup lafaz Allah. Nasabak makadai mutipu ng Allah Ta'ala wala zikrullahu zikir Allah akbar itu besar. Makanya kalau dari kemudian itu dicari di kalbunya. Adakah asma Allah di dalam kalbunya? Ketika asma Allah itu masih ada. Maka dia adalah hambaku kata Allah. Makanya mega tu patareka itu sikirina Allah. Nah sebab zikir Allah itu tidak bisa dipotong. Namo talaga palang kita tatipu ang Allah Ta'ala na jalok. Talaga lipu maka dia lillahi po ang Allah Ta'ala. Talaga lipu si balam maka dia lahu po ang Allah Ta'ala mo pa. Talaga lipu isi balam iyan dua maka dia masih Allah. Bahkan tapoloy itu masih Allah. Makanya disebut lafzul jalal. Makanya kupuraki masam paja subuh na malam-malam matapa ecengaki. Loko lagi yakka ulwe napa ipertabal Allah. Namok kapitum atau ke-10 sidi. Kalbu akan dikuatkan kembali. Itu yang ketiga. Siapa nih? Lalu nih. Napai dua. Solawat istighfar. Kemudian angka sikiri. Putulai. Amalkan itu. Raditu billahi rabba. Wabil islami dina. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Tahap lahir. Nabi janjikan orang itu akan dihembuskan hawa dari dalam surga langsung masuk ke kalbunya. Dan kala saya akan menjemputnya dan menarik tangannya masuk ke dalam surga. Itu zikir. Tahap lahir. Yana riasa sahadat pamulang. Raditu billahi rabba wabil islami dina. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Tapalah. Kemudian yang keempat sikir. Odega gatule malayaro. Deto to masalawa. Deto nata istighfar. Deto nata apal raditu billahi rabb wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Angka sikiri napake patareka tapi jarang. Biasa diukumi masuk mutamai minapas ipake atau jongkana jere Allah Muhammad. Ya kitare inapas saya baca Allah, ya kipasu inapas saya baca Muhammad. Allah Muhammad. Ya ko yakka aja tahu baca Allah, ya ko yakka aja dia baca Muhammad. Ya ko jokaki, ya ko tudangi masuk mutamai inapas ia kotoliu ia naribaca matar rogang kata de paringerang. Setiap tarikan napas itu zikir. Kode mau patulai ya rumah tebawan. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan apa barakah itu Allah Ta'ala. Tapi paling pokok tilau dong ngikam kota. Aja tersalai nasigi kepu imam. Kamu ku imam upasangi. Ajak tersalai masigi idi pu imam khusus imam. Ajak tersalai masigi dua betul.
sampaja ngisa siba sampaja subuh. Narekode na pura tilaw do ngisa na kampung. Ajak to tamatinro narekode na pura tapacanneri pateha sa na kampung. Pak desa si bawa Pak Imam. Mestinya Pak Imam itu si Bapak desa imon ripi matinro. Matinro mana pisah na kampung yang apa di matinro. Itu sitongan nah. Makanya tapi takiri ngipateha napatilaw dong tapas salama ipo tapak barakka ilalan nesa na kampunge talomo yang ngidale tapobele yang pole abala. Ya kong kay sa kampot tanelo mate nalapor tu aleno ko aleta. Yan na to biasa imaryolo ni sa kong kataw may mate. Kadang kana kampok kumacawe nasaba si sambung ngiro na si bawa isa na kampung. Makanya dua orang itu tilaw dongang nih insyaallah mak barakka isa na kampung. Iya ko matannamu ya tu selamat. Iya tu pak kampung yang kapaboto ang kamaga yang penting ia dua pemimpin kepala desa dengan imam usahakan tilaw dongang insyaallah. Idi to sinajallo po ng Allah Ta'ala pemimpin di tempat ini. Iya. Ya kira itu yang penting saya wasiatkan. Ya mi kopu imam melo mali sukuna, oi maraji-rajin. Kopu imam mali sukuna. Kiri ngipatiha nabita, kiri ngipatiha Syekh Abdul Qadir Jailani, muslimin dan muslimat mukminin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Ahmad Arifai, Syekh Ibrahim Dasuki, Syekh Ahmad Al-Badawi, napa guru mangajita, napa indo abota, napa takiri ngapatiha isa na kampungnya. Napatakiri ngapatiha aleta siba keluargata kemudian minta berkahnya dari langit dan dari tanah napatakiri ngapatih sini na makhluk napatakiri ngapatih malaikat yang di ada di lauhun mahfuz napamilaw dongi tilawi paturu barakah ya ko iya tu nabaca imange mabela susah ko tu kampung tapi pacapura timak deh denak de imang itu denak de mana tahu itu kunci ya konule pananungan ipu imang insyaallah itu berkah makanya dua itu biasa ya wan Pak Imam dengan kepala desa itu penting atau Pak Lurah saya kira ini yang penting saya sampaikan mudah-mudahan ada hikmah yang kita bisa petik akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.